지나. За сарайсан асуулт таахгүй бүгдээр байна. Аль нэг бүгдүүд бүгдээ таны онцны юу юм чинь. За нэг асуулт. Яа асуулт хариулт Обас истиштэй. За гурав хариулт гэрээ. Тэгвэл интерес дүгнэлт бид нар аль бүрдүүлж авсан хамгийн бага нэг чинь юу болох вэ? Эс байна. За сайн байна. За тэгэхээр бүгдээрээ ингээд эс юм ямар өөрөлттэй байт юм бэ? Хүний бие эсвэл хүний бие гэдэг. Өндөг бүрдүүлэх нь хүний бие бүрдүүл. Өөр санагдана уу? Идэрэг. За идэрэг. Хүний архив өсөж үүсгэх юм. Өсөж үүсгэх нь яг гол нөлөө. Тэгвэл аль бэс гэдэг юу юм бэ? Амьд бэс гэдэг нь ургамал амтан тэгээд бүх амьд бий. Ургамал амтан орно шүү. Хүн орно. Амьд байгаас Маш их дотор шинж чанараа маш сайн ярилцгээж тийм ээ. За сайн. За одоо бүгдээрээ баг болгоны ширээндээ эсийн бүтцийн зургийг тавьсан байгаа шүү. За тэр зурган дээр яг гэрийн цаас ууган ямар ормойдыг бичих юм. Наах байдгийн яг гэрийн цаас ууган хийсэн байгаа. За бүгдээр багаараа ярилцсан маш хурдан хийцгээе. За багаараа ярилцсан зөвхөн ихний даатгаврыг хийн шүү. Зөвхөн ихний даатгаврыг хийн. Зөвхөн ихний даатгаврыг хийн. Зөвхөн ихний даатгаврыг хийн. Зөвхөн ихний даатгаврыг За багаараа хамтран хурдан ярилцсан. Бид болсон багууд хамтдаа байрлуулаарай. Бид болсон багууд хамтдаа байрлуулаарай. Надо
Шүрсэн. 자, 하나 봐. 살았지만, 이거 썼지만. 애도 탔으면 꽉 잡아도 이거 썼지만. 자, 하나 봐서 이거 진짜 또 써라. 자, 아까고 맞았어, 먼저. 자, орчин комплекс эдэн плазмын хорлог гэдэг хоёр юмыг бид нар солиод авах шүү дээ. За энэ хоёрын бүгд үлдээр нь ямар ялгаа байна вэ? За, цэцэлсэн хүмүүс хараарай бид нэр. Ямар ялгаа вэ? Нэг нь цэгтэй байгаа үстэй баг эдэн плазмын хорлог байж байна, тийм ээ? За энэ юу вэ? Энэ юу зүйл вэ? энэ доор нь яг энэ Монгол герман яг өөрсдөө Монгол гэрийн хэмжээгээр яг алийг хамгийн зай эздэг хэсэгт яг бүх хамгийн хэрэгтэй байлуулаад тэр зөвлөгөө байна. Тэгээд бас энэ яг үгээр хэмжээгээр нь гэрээ яг үгээр үзүүлдэг байна тийм ээ. За, хоол хүнс гэж юу юм бэ? За, бидний энэ зүйл хамаагүй нэ? сайхан хоол идэх бидний хэрэгтэй. Яг хүний бич хэрэгтэй. Тэр хоолноос идэх бол мэдээж ядаа цэлтэн. За, тэр бол сонсон. Юу тэжээд ажуургоо хэлсэн юм. Апцэн нэр гэж өөрөө амьдсоо тэр хоол хийснээр би юм хийсэн гэдэг. За, сайн энэ бас сонсон. Угаасаа ах төсөн цагаас хоол хийсэн ээж хасаа өгсөн шүү дээ. Тэр өсөлтөд зөвхөн маш сайн санаа гаргаж ирж шүү дээ. За, бид нар яг өсөлт нь босод юм нөлөөлдөг байна тийм ээ. За, маш сайн. За, бүгд дээр хоол хүнс тодорхойлтын бодох уншаад авчих. Юу ч бодохгүй бид нар. Шинэ байдал, аминтэй, чамрал байдал, чухал байдал тийм ээ. За, тэгвэл эсийн хэмийн найдвар юу орох юм болоо? Эсийн хэмийн найдвар юу орох юм болоо? Химийн найдвар. багшаа шин машин бүс бодсод ордог шүү дээ. элементүүд бусад органик биш найдварууд ордог юм байна тийм ээ. За маш сайн. Тэгвэл бид нар өнөөдөр энэ хичээлээр хоол хүнсний найдварууд эдгээр эсийн химийн найдварууд ордог бодисууд маань оргийн болов уу юм болов гэдгийг хамтдаа илрүүлцгээе. За шууд ордог юм гэж байгаа юм тийм үү? Яг юуны найдварт юу ордог юм бэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа илрүүлцгээе. За шийдвэр сэдвүүд идэвхтэй бичиж аваарай. Күнсний найдвар нөөцөс байгаа юм шиг. Өндөрний найдвар дэцтаас өөртөөс байгаа юм шиг. Зөв бид нар ийм зарлах зэрэг төвшүүлсэн байна. За энэ ажиллагаанд бүгдээрээ уншаа. За уншаа. Бүгдээ уншаа. Дотор уншаа. Харж байна аа. За
яваад бүгдээрээ туршилтаа багаар уншицгаая. Багаар уншицгаая. За уншаарай. За их таавал таньцаа дараа нь яг туршилтаа хийж хэлэх юм шүү. Цомог ихсэн байна. Машины хот машины сахарын үеийн тийм ээ. Наш анхаарах хэрэгтэй. За тэр машина ирүүл аюулгүй байдлаас яг ингэ цомог ихсэн байна шүү. Одод ихсэн байна. За заавал уншсан болоод бүгд хийчихлээрэй. Хон бодлоосон юм шиг. Хон бодлоосон юм шиг. Бас тустаа. Бас тустаа хийж үзээрэй. Тустаа. За даавал бүгд ирээ. Нэг цаасаараа завсар авчаа шахчихзаа юу. Бүгдээрээ зарим хүн хоёрын авчаа завсар. За бүгдээрээ шахсан үзсэн үү? Үзсэн үү? За яаж юм? Аюу за эдгээр ийм хоёрдугаар багаас эхлээд байна. Шүүс бас тас шүүс яаж байгаа юм бэ? За танаа ямар хөдөө ажил байна уу? Эндээс юу ажилладаг гэснээр бичээрэй. Аа бичээрэй.
나오면서 엉뚱치 다는 잘했어. 자, 바보만 연습도 합시다. 어떻게 도스차시거든요. 도스 말고 단가 말거더라. 자, 제 도스도 있는 거 잘, 슈 말거든요. 그러면 알고 뭐 사스는 거, 방 비치게, 비치래, 도스다 할까? 잘했어. 하고 있는 목대를 오고라고 했다. 이러니까 뭐 시대가 오긴 있었을까? 무슨 거보다 아치다니를 또 살아? 아치다니를 또 살아? 나 오고라고 왔어. 자, 이제 시험을 뭐야? 자, 또 말하고 칭칭부터. 자, 하나 버리게. 힘이 잘들 야 진짜 내가 뒤졌지만 자존 때리고 자존님 얘 어서 시기 잡고 되게 죽었어. 잘 봤어. 비어드 왔을 때 잡고 있는데 일이 나왔잖아요. 자, 그래. 자, 야, 너. 자, 이게 사람들은 있으면 자또 듣자가 신경이 없으면 또 화가 약간 거리 아치다 약간 살도 있으면 같이 보기야 가르치면 학부모 보험도 없으면 그렇게 그래서 그것도 스타트에서 저런 약간 알아야 없으면 자, 이게 살면 자체 보기래 조금 어이하고 또 같이 학부모도 왔으니까 정신 잘 보다가 미치지 않는 순간 여기는 공대랑 하나랑 실행된 온게 얘기가 바꿔서 내가 같은 말아 인내하는 얘기 이것도 믿는 대학교에 퍼블릭이 좀 중심나고 나고 맛있는 해치 픽스 말 근데 거의 다 그래 안식대 픽스 말고만 오스니가 올게 약간 만나게 픽스 게 좋아도 이 얘기가 나선 자 만나 가래 이네스도 또 있으면 거 다들 해치가 나치로도 좋자 오스니도 좀 올게 이 그것도 짜서 자 어떻게 얘기해요? 이거 다 끓여서 어떻게 얘기해? 이거 다 끓여서 어떻게 얘기해? 자, 하나씩 있으면 더 수도 있죠. 이게 무엇이노? 하나씩 있으면. 자, 이게 이거 쓰요. 자, 하나 보는데. 잘해. 자, 바보만 어떻게 얘기해 먹을 수가 없어. 바보 못해. 자, 하나밖에 못했지. 이걸 방이 못했죠, 하면. 자, 먹었다 다니잖아. 자, 먹었다 다니잖아. 자, 먹었다 다니잖아. 말아라, 자, 먹었다 다니잖아. 자, 먹었다 다니잖아. 자, 말아가 분들에게 쇼. 자, 한성 고민이 없고, 언니들과 잘 이기는 상당히 시간이 있을 때, 오픈 하나를 사고하는 쇼. 자, 거들은 아이가 있으죠. 자,
자, 문제는 멋있는 이준호, 알큰진호, 알측사나 박아라. 다 받았으면 오기라 알측사를. 자, 알측사고 왔으면 덤좀 덤스케나 할수는 약초라고. 아워라, 덤스케나 할수니까 자기 한 시민들 때문에 자기 한 시민들 덤스케나 할수 때처럼. 요봐, 운동력 할수 덤스케나 것이다. 운동력 할수 자기 한 시민들 때문에. 자, 이게 뭔데? 또 실제 오른쪽 나왔고 베이크가 자세 대회 나름의 또 시간이지 임허 이제 그래서 이거 시대만 오도 알아듣게 자 또뭐 시다가 또 오셔라 오픈에 또 오셔라 한번 자욱자는 차례 자, 일단 시간에서 도움이 약한 예매 야사 지금시 오늘이야 존재 야지 소양이 완전 축제 오라다 나도 시대에 또 쓰면 자기하시는데 배우시대면 나도 붙여라 자기가 하겠으면 좋겠다 자기시기 때문에 자 어떤 걸 붙일게 시대에 또 쓰면 어떤 걸 붙이래 야물이 맞추는 거야 자 자기시기 자, 예슨 바보도 모델을 어떤 게 붙이래? 뭐 바보 시대에 넣었으면 아니 시대 넣었으면 어떤 게 이제 발전돼. 자, 방금도 어떻게 붙여놨어? 장난 잘 썼어. 자, 무슨 할 거잖아? 버스 가고 운전자가 어떤 할 거잖아? 누가 태극기 겨울에 있는 거 말이야. 스포츠로 갖다 주고, 스포츠 하시대. 이번에 갖다 주고. 자, 노르편은 아까 보세요. 워크숍, 노르형, 오른동이하고 있는 거다 스킬. 자, 게임은 오, 방익슈 같은 아스토라. 자, 버스치를 마고랑 하니. 인쇼 냈지. 맞아, 오늘 믿었으면 이때 볼게. 자, 해방 선수. 쓸데없어 가야 돼. 너무 스트레스 우리 큰 있지. 자. 아빠 작성을 나왔어.
눈에 쓰시다가 또 기다리시는 오늘 말씀 어떤 준비 가르칠 때 자, 오늘 신경 쓰시는 하는 스포츠 노트성 그거에 이렇게 쉬어가 짜지 신경 쓰는 말씀 받자 어스토가 막다 온게 요거를 자, 무대 나가는 동시에 가만히 싸우라 오시다가 망했다 아빠 너 진짜 싸우는 그대로 오시라 싸우 더워 오시라 아빠 싸우고 오시라 아빠 그래서 싸우고 오시라 자, 싸우는 오시라 Затем не можешь не рассказывать. Не можешь 자,
자, 이리로 가서 분들아 이럴 때 써서 너 사람을 자, 자, 코로나 선생. 인도네시아는 시나파를 멸치들로서 다시 알았고 내일은 그거를 내일 멸치들 거기 멸치나파요 요 이기로 나한테 쓸수 거 오늘 멸치 떠지면 내일 멸치 떠졌어요 나 하루 전화를 하고 왜 다르지 자, 이리로 Манайх хэрэг бүлэг билээсээ үлдэгний шаан үлгээ гонго авах гэж хоёрдоо гарцсан тэгээд энэ үг тэгэхээр нийлээ хаан үүсчээд одоо жоохон зарим тацаа юу ах юм нэг яраа үүссэн. За, одоо дуртай үлдээ таньцээ. Хажууд чимээ яагаад болсон өндөр уургаараа тохиолж байгаа тийм ээ. За, бүгд ингэж нөгөө юу байгаа юм. Фильтрийн цаас өнгөгээ өгөөрэй. Фильтрийн цаас өнгөөр авах цагаар багийн маш хуруугаа. Иргий. За, фильтрийн цаас яагаад болсон бэ? Өгөөрэй бүгдээ. Машингээд За, бүгдээ фильтрийн цаас яагаад бүгд шатаад өгчээрэй. За, дуртай үлдэн бичээрэй. 3 дугаар дуртай үлдэн бичээрэй. За, нэг дууссан бол хандаа байрлуулаарай. Бүгдээ. За, нэг дууссан бол хандаа байрлуулаарай. Нэг дууссан бол хандаа байрлуулаарай. 자, 밥은 반찬하라. 자, 오늘 분들의 다 그렇게. 자, 이거 봤을 때, 자, 이거 봤었지. 이거 봤었지. 자, 무슨 소설을 지금 안 하는 자, Özgür doğru başlaşıyor. Ahmet oğlum Önüne gelsin için ve bu nasıl yaparak Rus'u ve ben türlü olarak diyor ister geçeceksin. Bunu olmazsa geçmez. Nereye gidecek? Yok ister. 야, 스타일이었어. 자, Yani böyle tost kısasına kesin. Bir isteyerek kalmasın bak. Aslında 사실은 예전만 이제 오락치면서 그런 사람들이 işte film takip şahsına orak vergi 자, olay kuralıysan ki. 자, 스타일 매니지들 괜찮아. 다스니 자신들 대사들에서 거의 커 그런 거 다스니 자신이 나와가지고 이거
намайг энэ өөртөөс нь тийм өөрөөс нь намайг хийхэд юм болсоос. Тэгээд энэ бол өгсөн нэг тараа арттай болсон. За. Шахны уушаас яасан. Тэгээд энэ болохоор өөртөөс уурал бас дээрээ баг хайлтаад баг зэрэг агуулж байгаа юм болоо гэж бодож байна. За. За бүгдээрээ оршил юм аа. Гол байсан тийм ээ. За бидний цаас бол нороо хатсан байх хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр бид нар яг гоо уулга хатгаад маш хэмжээний ус тусаас уучраад захаас шаардлагатай юмдж байгаа гэдэг нь уус нь хандаад ирж байгааг харуулж байгаа. Тас байсан бол олон нөөг байх байсан тийм үү? Тэгвэл бид нар энэ туршилтан дээр яг нөө арай нэг жаахан тохиолдол зарим багуу ойлгосон байгаа. За өөрсдөө үнэлээд өгнөрэй. Яа өөрсдөө үнэлээ. Адянаш хацгаа жоохон сайн хийх шүү дээ. Жоохон гоё. За багуудаа өөрсдөө ярих нь. Ямар гоё яж вэ гэдгийг үнэлж төгөмж тийм ээ. За үнэхээр дуусч байгаа. За тэгвэл бид нар өнөөдөр хичээлээр юу мэдээд авчих вэ? Тийм их дуусна. Юу мэдээд авчих вэ? Юу мэдээ? Яа, өндөр хийсэн юм шүү дээ. Өндөр тийм хасаагүй тэгээ бас хасмаа муу тэгээ юм аа өндөр нөхцөл бас тэгээ бас боор я бас бидний нэг төсөндөө хийсэн шүү дээ. Энэ хүмүүс бас нөгөө цагаар хийсэн. Мэдээж авсан. Мөрсний яг зүйл юм. За энэ дараагаа суулгах. Яг самар савар гэдэг юм шиг. За 30 орчим сонсъё. Хүнсний юу эдээс бүтээгдэхүүн болоод тэгээд юу хүнс нь ямар бодцоод агуулдаг би хараад байна. За Якшин хаадын үеийг хийж байгаа хаадас бидний бодлого тийм юм яагаад Оо, семинар юм байгаа бодсоо агуулсан байгааг ойлгож байгаа юм. За энэ манаас сонсъё. бидний хэрэгтэй хаадас ямар шиг юм бэ? Мэдж байгаа. Түнсэн байгаа яг түнсэн байгаа цагт нэг яасан шүү. Яа тоо цаатуудыг таньж өгөх юм байна гэдэг. За уугийн бид сая юу гэж таньваа. Уугийн гэдэг өнөөний юу гэнэ? Өнөөний хайсан дээр нэг юм байна. Нэр зүйтэй. Тэгээд шивнээ тараа үзүүлж ясан зэсийн сулбатын гэдэмхий натриг багийн үрээпийн уруу гэж нэрлэдэг. Ойлгосон тийм ээ? Тийм ээ. Оос юу нэ мэдсэйдээ? Нөөс юу нэ мэдсэй? За маш сайн байна бүгд. За бүгд гэр хам тоомыг барьчаарай. Тэ? Амжилттай бүгд үлдээ хийсэн баг хам тоомоо гэр хам тоомыг үлдээ хийсэн. За гэр бүгдээ нэгдээ гэр хам даахыг хийсэн байна. Нэгдээ бүгдээ гэр хам даахыг хийсэн байна. Гэрээхаа аагүй зам гэмдэлээ даа. Гэрээ яг нөө мэдээлэл сонголж ирэх юм тийм ээ. Бүх их сурвалжаас байж болно. Мэдээлэл сонголж ирэх юм. Юу юм бэ? Синийх бодсоо ямар шотлогтой байгаа. Одоо бид өнөөдөр үдснээс бусад бодсоодыг мэдэхгүй байгаа шүү дээ бид нар тийм ээ. За хичээл амжилттай олгосон суралцагчдаа баярлалаа. Хичээл асан багшаа